Ghana police amwoko for dia. Mun checking here. Bisa who say Aden ono de da bi obi na ayeya no. E de wa bibia ko ka papa e de chire. Bibia ko ka papa e de chire de. Dabi. When I bought them on so they no abeyi obi keke. Obi anya sa. Obi me kan obi abeyi ya. Na mudi na chi a man hwa mo be lusu maduma. Mudi na chi a man hwa mo nim be gu ase. See the warriors na kasa no. Mudi na chi a man hwa mo school na makoni nyina no. Ebeye useless. Se woni na chi. 1000 no. Muni e chire. Die ye obi no sa asu no obi di be ya amanfo e di matemode a mu de mu dwane ko police na omo a mu be du o matemo no emoja ni wo mumu tie nyansa warriors na kasa me say omo ya mu be du o matemo so life abeti so mko sampani mu ni wo manum no aya emoja nya dan eni wo mumu ana emoja ni wo mumu ana na police for na video ye no mu dia koma eye me na ka mu be hu me you dare not ama kwa ye mo dia mu de mo police station kwan dia mu be di yatem no en ka ye fa mo police ye de ye wo tumi nti nya dia ye be report mo da ye wo tumi ni ba kasa ye tumi ni ba kasa ye be no ye tumi na ye den akasa tumi be kasa nye police asem tumi e be kasa obi di watama ma tumi kasa utimi chi obi ko ka kire police ni so ka kire se pacho on pacho se naka obi didi obi atem is a civil case ye nchi nipa ntum 1000 omo dia civil case on civil case I didn't bana to be I civil case go to court and bring me court letter Kobo me lawyer krampo me twa ne kaka onya adwuma e bo be ye 12 omo de me batena wo di matam oh wow eno de me nkofre police no crime very true no crime the warriors police mamo ujimi nkofo mani ete woni to ka wo si ayibo fo a wo ne ko ba wo fa wo to and wo police station we dia wo hwa woni hwan abusuya mami hu nipa kura o hwa warriors prophet e bie jagu no so sa comment section ai na abusia warriors prophet osaye ohini o ye nkoso ohini e wo teacher mante ai teacher mante nkoso ohini no na me na o kasa yi nyankopon adomo a 20th December o di program chencherenche bi baso a chese empanimfo kokudam no mtofo kese e na chese kobi o hwa flyer chese ababeto gya no panimfo kokudam e na chese be program ni bi police pani a chese ni din e de ASP Kofi Sapon or repair life ewo teacher mante warrior